Dr. Tuliram Ronghang pen bithung reng thama arlo along kaching thor abar sai kipipon. Ningkan esek pen kar bilang met amai kibi kapacun ponji aphan pura kecengsi aphar mantirikam amai kang nipon. Non birtang tonpen arjupon senang dok muka rasingja aklam along non kewang ji therepon nipai ingkorat trok arni pen kar bilang met amai kapado ponji aphan kapacun pon thekji aphan pura pini therepon nipai kritrok arni rasingja aklam along kar bilang met amai tirikam amai atum tong sekot pen kacing waipon labangso amai along kacing waipon ateng ke pining kar bilang met amai pi kapacun ponji ma lapen sub komiti doan pen sitame singki cethan ponsi budget amukha sitame silam ponlo lapen mesen pen kar bilang met amai pi kapacun pon thekji aphan singki cethan pon labangso kacing waipon along iam lum sing teron sitame cetong dunsi mesen pen tirikam amai kang nipon pacun ponsi labangso akar bilang met amai pi kapaman ponji along kapacun pon pameji aphan lapen mesen pen iklem ponji aphan alam haihui sitame iam lumsing teron pen herangke athengno ningjepon news desk report public tv Karbi Anglong. Dami rasinja aklam pininge ningkan isek ame pi padoji selasa ame pi aphan nilitum tirikam ame keseng tang haji dingulo la sepini bange keceng si la tirikam ame mon ke bangji misen men kosan silaso ame ke pacun ponji ma pulai kaddo ka beni letum sub komiti doan pen budget ta hanglo so budget ta mokha kacing mai kacing sai pon pini keceng si lo mesi kaddo be Karbi Anglong arara ta phanta nang cerap nang keto tuntha sosial media pen tenglok kado kabe bidi sore kethe kere an setame laso melo participate nang kuri tuntha lapen bidi sore yakong orang setame nang cerap mutha ko kucuni rina le tumchu laso media pen nanti langsung program community kan usah kecing. So program nang kene le tum laso April la chekku 27 to 30 yang bangsi dak rasinja aklamalo paduko kecengsi bangke tarengi koira trok si lapente kijur bangke thongke barnian pajut po Kar bilang mereka amai pige ka dokumen ka ke first time nang si orang cara jelong sa. So kita kan ko ana lira long nili ka chini du na teng ke first time lang sitame ladak pen Kar bilang mereka me bangke presiden abange kar dak dokumen ka hawar men si aprang men ake man si kar du long kita thai du long lilang la sana me bangke sita la so me long non nili far chiston komiti secretary nang pe kon lok bangke nili ningarong pigla athe Karbi society long bangke lage akang tu nai ang isi non political organization putela hello masih lada bang si reception committee ke dudung long ke nining karong par piglo nile bangke nali tumihin men kar Juning rilo kado ka bephan la penili tum division and polo ladak Karbi Anglong arlo college long lido so college long along pen sitaminil tum principal pen chingwai po asi arni sisi abangan ke participate na padunji phan chuni ripon po lapen la adung arai school mukha ana bang ke nili tum chingki dam po ladak Karbi so mara tum bang ke Karbi la meda me long bang ke nang ketong dunang po ate Karbi la meda me long polo te kai dam muni ta bebe li tum chithek kon long asi pineng bang ke la so bang ke pincong celo nili tum bori pon po nali tum tanang bori du Chorolo sa. Nijang Karbi Anglong bithung reng thama angkang arlo along therepon nipai kritrok theman arni warsai kipi pajirpon bangso ajai mek along Dr. Tuliram Ronghang ake hai si tipahem kupon lo lapen bangso along kacetong dun MAC ake hai hetsing rongphar MAC ake hai Avijit Pro MAC ake hai Hipiga Rengma ake hai Salongki Bay Ward Commissioner Chairman lapen bithung reng thama BJP alidar atom cetong dun Karbi Anglong Autonomous Council along ake hai Dr. Tuliram Ronghang CM ang ho ingi longlo pupen Karbi Anglong angkang PR lo kacing thur awar sai kipipon
pachimit mi pin pen pipon bom lo pipon bom lang la pen pipon bom jilang la son si bithung reng thama angkeng arlo sitame atok anota kaching thur awar sai pipi pachitang lap ason si hekpon long lo mate pachitang lap lo pule pudam sita hinune la son si therepon ni phai kretrok himan arni sitame rong pli arong arlo kaching thur awar sai pipi pon thu bangso kaching thur awar sai pipi pon laki 1 Amrit Sarawar Project at Mukim Arong Menmiji 2 Amrit Sarawar Project at the Menmiji Teron Arong 3 Amrit Sarawar Project at the Hanthor Arong 4 PMAY G AWAAS Plus Inauguration at Darong Pi Arong Tumpreng Lason Si Mesen Pen Pachun Ponlo News Desk Report Public TV Karbi Anglong